Hello guys, this is KB256. You are watching Up TV Burundi online TV on all social media platforms. Uyu munsi tugiye kubaha amakuru cyane cyane ari mu gisata cya politike mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abimukira bariko barigaragambya bafashe hasi no hejuru bigaragambya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tureke kubatindira tukomezemo n'aya makuru. Imyigaragambyo y'abimukira muri Amerika muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatandatu, murakaza neza kuri Up TV Burundi News. Uyu munsi turabagezaho inkuru ikomeye iva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imyigaragambyo y'abimukira yahinduye isura y'umutekano n'ubuyobozi bw'umujyi wa Los Angeles n'abandi benshi muri leta ya California. Iyi myigaragambyo yatangiye ku itariki ya gatandatu z'ukwa gatandatu 2025, ubwo abimukira barenga amagana bigaragambyaga ku bikorwa by'igice urwego rushinzwe kwirukana abadafite ibyangombwa muri Amerika. Mwibuke ku makuru duheruka kubagezaho, twarabamenyesheje abadukurikirana ku rubuga rwa X cyangwa se tugwite Twitter, cyangwa se abadukurikirana kuri Instagram cyangwa kuri website yacu www.uptvburundi.com, cyangwa se abakoresha application yacu. Amakuru tuyabagezaho umunsi ku munsi. Abigaragambye bavuga ko bafatwa nk'inyamaswa, bashimutwa n'abashinzwe umutekano ndetse bamwe bagatandukanywa n'abana babo bavukiye ku butaka bwa Amerika. Iyo ingingo ikaba yafashwe nk'itegeko rya Perezida Trump yohereje abasirikare bagera ku 2,000 bo muri National Guard mu mihanda ya Los Angeles. Ibintu byakajije umurego mu guhangana n'abigaragambya cyangwa se abikarakasa. Biravana n'ukuntu bitahura mu nyihanganire. Guverineri wa California Gavin Newsom yahise yamagana icyemezo avuga ko ari igitugu cya leta ya Fidel cyangwa se Florida. bivana n'uko bitahura gishira abaturage mu kago, aho abantu barenga amajana 3 bamaze gufatwa. Abayobozi b'imyigaragambyo irengera uburenganzira, abarongozi b'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu bemeza ko hakoreshwa imbaraga z'umurengera, harimo tear gas cyangwa se tear gas, uriya mwose bakoresha bariko barakura abantu mu mihanda bari kwigaragambya, cyangwa se amasasu y'utuyiko rubber bullet, n'ihagarikwa ry'abantu bataburana. Abigaragambya bavuga ko bashaka ihagarikwa ry'ibikorwa bya ICE ku miryango ifite abana, kugabanya igitugu cy'ingabo zoherejwe ku banyagihugu cyangwa se abaturage. Bivana
nuko bitahura uri umunyarwanda uri umurundi, kwamagana kure ivangura rikorerwa abimukira muri Amerika, cyangwa se kuhakana ivangura rikorerwa abimukira muri Amerika. None se uko Amerika ifata abimukira ni isomo ku bindi bihugu? Mudusubize. Ese ubwo burenganzira bwa muntu burubahirizwa koko muri Amerika? Ibyo abariyo barashobora kudusobanurira. Wowe ubitekerezaho iki? Murashobora kwandika muri comment, tanga igitekerezo aho hasi, kandi ntuzibagire gukanda like, subscribe na share kugira ngo iyo nkuru igere kure. Murakoze cyane kudukurikira kuri Active Burundi News with KB256 UG Xavier. Amakuru agezweho ava ku isi yose atuganisha ku bwisanzure n'ubwigenge. Tugendane tubamenyesha kuri yacu Active Burundi. Mushobora kudukurikirana kuri Facebook, Instagram, Twitter, website. Ushobora kudownloadinga app yacu cyangwa se ugatwandikira kuri WhatsApp +256 726505 0 tangurana guteranya 2 5 6 7 5 ubusa 5 3 1. Murakoze kutwumviriza. Bye bye, see you muri next video. Murakoze, bye guys. Yarizabye nk'ibisanzwe, ubakunda cyane. Bye bye.